Ebusianfo memo bibia kwa aba de ba GCN page so meaning ede adwoa searching oman panida da John Dramani Mahama enemu ekoto na waka asem bi asem no eya rehosem bi papa na amafu bi ama reply na reply no mo de ma no nipa na okasa no odigina eye free SHS student no mo anem no mo kasai na o kire se eye free SHS for no so I'm to make a camera esi omo so and so I'm to be my reply omo reply omo catch omo penda da John Dramani Mahama nyane say omo da na say so omo di nkrama aduane a omo appreciate the omo penda da sorry his excellency and other than Kwakufado aye ede amomo so omo benya free education no omo be di nkrama aduane omo di awie school no omo nya baby agina it is enough into mampenda da John Dramani Mahama wayampia na woto ni na because of power no me ha ho because free SHS funya do meto aba ma wonde ato aba ede ama wochina na reply we na eko ede e mampenda da John Dramani Mahama because of commenter wa be make e wone campaign tower okomu na comment be no mampenda da John Dramani Mahama e make minim so bia atibi unti bia mame sanso ensi so o man pede da John Dramani Mahama e trese free SHS form of friend na omu do school no se bi o de ma de kraman kranya de obedi ana se kraman hu bi kranya de obedi se aduane no mini na aduane nye kra na yankwa ye tua school fees yankwa ye kwa SSS ye tua school fees kwa na ye aduane nye ene edu watch time na hu so obi akodan apart from ene no aduane bi no ye de yankwa na ye tua school fees ye tua kasa ye mfidi fee na aduane nye de enti so nyame ya wadom na obi tua school fees amount na wo de aduan na mo bediri mo so mo betwa to social media akasa ho a mo agimo mo jejereje na ye beka ya NDC fo abra NPP abayoku anasa his excellency and adodan Kwakufado enem a obo apro eye 2016 so person obeye president no ne campaign message no anasa ne campaign messages no de na edi akoti wo mi ye pa ye free SHS no o starte time a onya ni so adim so person obeye president in Ghana for ankasa ne ho about 2016 Ghana for who say no it's about time a say Ghana for omunya education na emo from Wall Street so emo from so power pa omo ton niama omo etime ekɔ school because obo oni made pa bata ho chirinti na NPP for edisa concept we by some person omo initiative free SHS no and this for your advert papa say free SHS nya de betimi abagana hande anasa ochina and be 200 years time ansana na his excellency na Adodan Kwakufado ebeye president the first time na no introduce free SHS na no me sure say ebo NDC for mo kakem omo dwun wo mo adwun bom because free SHS NPP for ayede kamia kwa ze de on bet no position forever na any position na covid abetwe bi azizi de na lando ye na agbagu NDC for still omo nto mo ho ase and free SHS omo attack no man pende da John Dramani Mahama so ba obeye review now omo pende da John Dramani Mahama crowd we are not expecting you to say oba obeye free SHS review because already the moment say enya de beti ya possible it is possible na say nkoye ya review na oba we if ever NDC free NDC fu mo atumi na sa free SHS ya ebo NDC fu dame and on pende da John Dramani Mahama ene me your toy or say Ghana for to abane maniti or catch a Ghana from penny for my phone or mobile free SHS so mon to abemano no be president ene and again mo fan be do school it is ye sense of back to free SHS maybe because in yadwa na ketwa on be di breakfast no ene kosua omo che ne 10 abofra bia ne de baako schools e wa Ghana na da ko be di kosua 10 ene lunch no nyasem ketwa sapa so saa nti wo hwe ne be fi yemfia ko bu school ni edidi sa no mampende da John Dramani Mahama eka ese de mo fredi wo school mi ni meduan kura mo fredi etise nwane etise a wo de makrama kura wondi wo na wo sense me mampende da John Dramani Mahama kan ena Ghana fu bia ma na reply mo de man no ene nipa no etrese free SHS for da o mampende da John Dramani Mahama ase na emome no so mbeto abade ama opade kombeto aba ma nipa oni mi yansa na watoa free SHS na etiensem a nipa no ede esuja. Hello, come on kwasa line ko to aba manipa. Nti wo ye Ghana ni na Ghana ni maburu batemba
wo dwene wo wani so e peda chama wo bra pacho emo bia mfa John Dramani Mahama picture mbedada na NDC for no mentiasi o adena ye nyanko ye enko yi e flag bearer but wo hwe flag bearer she praise na Baumia nko na NDC for a single no epese omu di fi bata no so papa e wa yetoa Baumia wa yetoa enam bi won so me frɛ na purukusu electric fish so no na kikiu sa na Baumia te no ho otro eno osan wo shock into NDC for no kon ho a no a shock o mo gugu baby enti there's o mo ya ni say kwabra menta akando o minya ho tama meba so kromfo be mate se wo se hwi dwabo so munsu ntimu kwatena ase nyansafo a mo wo nyina no kromfo na mo pe no to abama no de ne ba parliament kwabra menta akando kromfo and no entity like this e wo parliament o ka se Ghana be koso menya no ho time misi kwabra menta akando wo you are a thief wo ye kromfo that mean government vehicles V8 will be. The document is there. You are a thief. We are kromfo. You can only work for NDC. Upese masaba na this time they mu wian intem so the buy interest ehun intem. Kwabna minta akendo. You are a thief. We are kromfo. I have evidence to that effect. They said they are banning defamation. Fameko na me be twa Suria just like in Japan at the year anase and the fact cross and this sober na baumia that baumia factor no me hwe ni is a factor to consider because omo bi omanu bia omo mo bia din do omo so baumia wo sa na omo ye na do ntimi ni wo and we come to react to some of his statements with the very best of our discipline attitude the way you move because ya wa hye wa no anjere wo pa ogo ho anso wa no apa no ate afa so enti say ye jimi ne ye jimi for the ayate ye da ase why na sebi ye oh good evening minia ye te on ka che ye jimi for a ye be kwa koto yaba amanyansani no abekire nyansa why ye da ase yeso ye makofu SHS ni bia oye eye mai pa nti say yen nyina ya jimifo na nkrama aduane na aduane ya se krama kura po e reject no yen ye didi bi ma ye madidi a yate ye dawase na emum caterers a mo na mo ye aduane no school feeding no danger signal mamo se mo nya adwuma ye mo ye nya to aba krem na mo koto sabi abahunu pe mo adwuma nyina abom we patches obo betwam e chese oni crew bia about the free SHS na we hu say aduane a enye yetimi hwe ye ma emu omu kwotena school mu na omu di do person o kire no ye dissect na asem no say Ghana fo nyina wa ba ko free SHS bia no John Dramani Mahama say we jimifo asem a onyem na make kan won na e kan because say wo hwe wutimi hwe eye nhwe ha e ma aduane a e wo se ye de ma kraman po ye mfa mma no ye tetema wo badi for good 3 years 4 years etena school